Ассалому алейкум, подписчикони азиз, ҳама каса созен хубен. Подписчикони азиз, 11 дарвоза ра диден, тарафи Тилобозор нем 11 дарвоза. Мен сеюм магазин ҷой Апай Гули, грандиозни аксия дар шарфу румолҳо духтаракои хушрӯ. Ҳозир медарем дохили мағоза барои модаро, хоҳаро, апоҳо, арусако. خلاصه برای همه آدما گراندیوز عکس در شرف رمال‌های فسان. السلام اپای گلی سازن خوبه اپای گلی. اپای گلی فهمیدیم که عکس کلانترین عکس ایدونا سر داده. حاضر ما شرف رو آبش ابزار میکنم. پادپیچکای عزیز چیزی که در کارای هم با نرخ آبتاوی هم با نرخ دانه دارن. پادپیچکای عزیز دستافکا خواهند، دستافکا از نزدیک دیدن خواهند. 11 دروازه همین عکستون نشان میدادین کدومهای. او رو در آخر برنامه نشان میدیم. عکسیاتونو یک تاشه در سرتون میکنیم 1001 نمود شرف باور میکنیم دخترکا. اینا دخترکا خوشرو این شرفا نوار داشتیم 90 سومون. در شما چند سومونه گفتین اپای گلی؟ 30 سومونه همین شرف. عکسی کلانترین دنیا شرف فهمی شبینین. اینا ماتریالش ماتریال خوشروه. مایچنی سنگوی سواروسکی تازه نرخی شوکای پادپیچکای عزیز. نرخ 30 سومون باور میکنه دخترکای خوشرو. با رنگوش هسته اپای گلی؟ 10 رنگ داریم اپا جان، 10 رنگ داریم. بیا رنگوش بر نشان تین. این اپا جان نیا رنگوشه. وای اقا خوشروان دخترا نگاه کنین. رنگ سری خچون سریای بود 10 رنگ داشته. نرخی گراندیوز نی. 30 سومون در کی شرفی هم خیلی پام در رو سنگوی سواروسکی صفتی اولین درجه پادپیچکای عزیز نگاه کنین. 30 سومون هزیمیان باور کنین عکسای ایدونا حتما بیاین خریداری کنین زکاس کنین دستافکا نیز دارن پادپیچکای عزیز اینا ببینین کریچنیشم داریم کریچنی است از کریچنی رنگی راش دیگه ترنچ دیگه تیامنی کریچنی هم دارن پادپیچکای عزیز میتونین درآمد زکاس کنین نرخ گراندیوز نی بعد باور کنین پادپیچکای عزیز میدونین چی تا یافتم شرفا برای اید ایورم عکس ایدانش دیگه میدونین نوار داشتم 250 سومون بود هازی شاک باور میکنین 150 سومون نرخ یک دونه کسی آبتاوی میگیره برای سودا میگیره عموما برای خچون میگیرن چند تا یعنی میگیرن با ارزان میشود این برای رومالچه هم خوشروی برای سطر هم خوشروی پادپیچکای عزیز از ما داخل نشان میتیم ایرا ببینید دخترا ایرا ببینید اخی عجایبات خو شخصا ما در محخولی بچه پادست کرتم بدای مانا ایرا ببینید دخترا اخی با تعریف هست همین مغازه اپای گل باور کنه وابشه چیزای نیابیچنی داره در بازار کارون ای چیزا در همه جا نیست دخترکای عزیز مرحمت میتونین درآمد زکاس کنین نرخ دانه گفتم 150 سومون نرخ آبتاوی با ارزان میشود پادپیچکای عزیز این شرفا بینه آخی دستر ای خواهرکم ای خوشرو اینا خواهر بگیم اپا بگیم اپای گل این همه کارکای دستی میدوس به حدی بعد هم رومالچه بسته میشود هم سطر ای هم رو میتونیم اپای گل بکنیم هازی او رو نشان میتیم اول ای رو نشان دخترکای خوشرو یورا بینین اخی خوشرو زیاده از 4 گل دارن زیاده از 10 رنگ دارن لوبای نمود رنگ میبینین سفید بیج و سرخ روزبیچه سیوی کبوت آسمانی برداوی کراسنی روشن کراسنی تیامنی نرخ گراندیوز نی باور کنین دخترکو با این گلوش هم هسته این گلوش هم به حدی بعد خوشرو ژمچکای لباشون ببینین سطر ایتاگش گیپس کنین خوشروی بعد میبرویه رومالچه کنین بعد رومالچه در نه حاجت با گیپس نه با دیگر چیز با خاطر تنک بودنش گیپس گفتیم مثلا ما هاز گیپس کدم بگیم ایتاگش سفید به حد فسان برومد نرخ گراندیوز عکس ایدونا بازار کاروان از طرف تیلوبازار 11 دروازه سیوم مگزین شگه اسپید کنین دخترکای خوشرو تمام نشود دخترکای خوشرو اپای گلی را ببینین چی آورده شما دا آخه ای شرفای فسان اینم یورا باور کنین سایتا تا 3 ساعت سامان میفروشن شما باور میکنین نه که جای اپای گلی دا خیلی نرخ نوانه 50% هم نرخ آبتاوی دارن هم نرخ دانه دارن 150 سومون نمیاد ایرا ببینین دخترا ایورا باید تکشون گیپس دیگر چیز در کار نیست میتونین تا قبا حاضر سطر پوشو شما نیز پوشونن ایرا ببینین 8 رنگ داره هم رنگش خوشروی هم آبتاوی بده هم دانه اپای گلی دخترکای خوشرو بازار کاروان از طرف تیلوبازار 11 دروازه سیوم مگزین میشد مگزین شگه ویبر دا توا بسیار میتونین بیان از نزدیک دیده خرید کنین میتونین زکاس کنین دستافکا نیز روان میکنن اپای گلی امیر مولی سرتون نمیگین کجا مگزین خطا نباشه
همینجا و دخترکو ایرا بیان قخشروچه ایو نه کالونی بدن نه مایده بد این обычно اپای گلی در می مغازین خودش کداگه رو مولچه هم قخشرو برمندگه نرخوشون اپای گلی مخفی میگن میگن و دخترکو خوشرو 60 سومون این سری اپای گلی مدام مقصد معقول شد پرسیدم شونا چند رنگ دارن رنگش نشان چه دو نموده این برگی توگ دارد و جور دارد پس چکنی عزیز این رنگش نشان چه اپای گلی بینن دخترو اخلا خوشرو چند 60 سومون از اینا نیز دستافکا داره نه اپای گلی دخترکای خوشرو اپای گلی چیز ارزان هم دستافکاتون میکن چیز قیمت هم میتونیم بیان از نزدیک دیده خرید کنین میتونین زکاس کنین دستافکا نیز روان میکنن زیاده از چند رنگ دارد همین 10 رنگ دارن 10 تا رنگ داره پچچکای عزیز اینا بالامو برگی گلش هم نشون چین اوشان ببینن چند رنگ داره دخترا ایرا ببینین خوشرو چند همه سه تا دارن برای دمای ساوسینه برای دمای سفید برای همه دارن سنگاشون زواتیکای یگانچی نمیشون با حضر میتونین دستکتی نازکانه شده استفاده کنین برای عروسکو به حد بعد خوشره بعد دخترکای کلان صفای پنجم خون ششم خون علاقه بسیاریشون رومال بنده برای اونانی به حدی بعد فصل ایرا ببینین دخترا قد سویتاشون خوشرو چهان اینا همه سویتاش خوشرو مدام مخوش راست گپ 11 دروازه از طرفی چیلو بازار جای اپای گلی سیوم مغازین دخترا اپای گلی ایرمال سرتونم هسته و یکورا ببینین خوشرو چهان رنگم 150 سومونه نه ایو چند یانا اپای گلی یارو 75 60 دخترکای خوشرو عکس ایدانه در جای اپای گلی 75 تومانه رومالا 65 تومان کداگه بی رنگاش نشان چین سب سفید دارد مالینا دارد مالوچنی دارد باردوی دارد بکلاجان ویتسوی دارد فیالتوی دارد کابوتی اسمانی دارد زیاده از 7-8 رنگ دارد از اینا نیز دستافکا روان میکنن اپای گلی میتونه نشاتی دستافکا در واتساپ روی اکران بده نویسین دخترکو این خوشروگیشون ببینین اینا بالاشون پد زدگی ویشفکا زدگی هم خوشرو چه دخترو این اگر ای نزدیک بینی وابشه خیلی شکر نیبده اگر رومال خر نباشه البته از این رومالا 2 تا با کمش میگیری یا برگه سراغ نشون تیم دخترکای خوشرو اینجا 11 دروازه دیدین 11 دروازه خمیین ان خمیین سراز دستی راز سیوم مغازین مغازه اپای گلای دخترکو مادر جانای عزیز برای شما میدونین چه رومالای فسانی تابستانه یافتم ایرا ببینین رومالا تابستانه لیکن رومالای ایدانه کالونак пахтаги турецкий качествои аввалин дараҷа нархи грандиозни 60 сомон аксиякати 100 сомон будай аксияи идона сардадagi апай гули 60 сомон кадаги духтарако аз ино низ дастафка доран баъд мариловка бада материалшон мариловка духтарако хушро барои модарҷонатон метонен дар иду арафа дар рӯзои зодрӯзшон дар рӯзои абичнишон туҳфа барен ва дуои неки модаронро бигирен хуштоманҳодам апаҳотондам ҳама наздикотондам метонен харид кунен این خیلی متریالای تیپ گفری هستای آن این نمود پلاستی نیش هستای بعد این نمودش گلش دیگره دیگر رنگاش هم نشان دادن گره یگان رنگ شب ببینن سه گلای زیاده از 15-20 رسویت کای اگر دستافکا خواهید واتساپ شوندم می نویسین شما دا واتساپ تون صورت نپرتین عدل زکات شما رو قبول میکنن دستافکا روان میکنن اپای گلی دخترکای خوشرو این رسویت کای ایشای دخترکای خوشرو از این ادناتون ویش این رسویت کاش هست متریالشون دخترکای خوشرو میخکی مولای مکی خوشرو کاچتون زور ایسر نمیلش با دخترکای یگان چی نمیشوه باور کنید ما شخصا دیدم به حد معقول شد ما که مادر ندارم برای خوشتمانم حتما میگیرم دعای نکی کلانترا رو در بر گرفتن در کار البته دخترکای خوشروگی ببینن آخه این دخترکای خوشرو ما دسترم پرداختم ایسر نمیلش به یگان چی نمیشود برای مادرها راس و удобно материалошона мариловка гуфтам качествои бор гуфтем аввалин дараҷа нархи грандиозин 60 сомон духтарако пачичкаи азиз ани материалои 5 аз фирмаи 5 бахолум беҳади бад хуш омада апай гили я бор мара бинен ва и шарфтон иқа хушручаҳа ира бинен духтаро 180 сомон гуфтена нархи пешина нархи аксара буган апа 130 сомон кадаги ва духтаракои хушру 130 сомон расведкош сабз برای مادر جانو کریچنیوی برای دخترکو سیاه برای دوستدارانی رنگی سیاه اینا سریچه هم هست انای مالوچنیچانی هستای همیوز 130 سومون شده اپای گلی باور کنین شاخ چنه در جای اپای گلی کبوتی آسمانی نیز دارن دخترکو
фиолетовый қахшурона пайгали бо ягон ранги дига дора пайгали бо рангои дигаршам бирорен духтарако бубинан биёен аз ҷои апайгали харидорӣ кунен духтаро пушаймон намешавен ина ранги малина ранги бардоби духтарако бо тёмни сери дора духтаракои хушрӯ ира бинен охе ина бежвича тёмносимни мешад тёмносимни мешад ира бинен духтаро ҳозир ами 130 сомона пайгали ира бинен ранги салативи мешад зелёни ҳами ранг духтаракои хушрӯ даиҷа зиёда аз 15 ранг шуд ҳозир мо розвичаша нишон метиҳем духтарако бинен ранги розвича ва ранги зард бигем ина бинен духтаро ҳар ду рангшам хушрӯ барои сатрам хушрӯи подписчикои азиз барои одамое ки румолча мекунанд барои он хушрӯ дӯстдорани ранги сафед бо нагӯем ки ранги сафед надора ранги сафед низ доранд бе дар ҳами давоми видеомон ҳами шарфура гӯем ман шахсан худам бовар кунед подписчико бе таъриф айнам ё харидорӣ кардам рӯзои наздик ранги сирх бидаима ба хеломон иёрам нархуша бигем дар давоми ҳами видеомон 140 сомон ман ранги сирхи сафед гирифтагим ҳоли сторис мекунам бинен подписчикои азиз беҳади бад хушрӯ бинен қа хушрӯчаян аҷоибот бовар кунед вай амбреяна ина ман аи сафеди сирх гирифтам духтаро барои ки куртаи сирх бисёр кадам хидм кадам шахсан мада маҳқул шуд арганзои якумсор сифати аввал ялақ мекунанд духтарако духтаро бисёриятон шарфои пам пахтаги турецки мепурсед мувофиқи талаби шумо навор кардагем аз фирмаи ҷавел ба хелом духтаракои хушрӯ 90 сомона шарфора аксияи калонтарин сар дадаган зиёд аз 36 ранг бидай ира бинен дар сари апай гули ҳаст беҳад хушрӯ паҳмай духтарако ина материалошон тоза турки качествоаш зурибад масалан ман духтаракои хушрӯ ира диққат кардам дар сарам ба хотири чи ман паҳма нағза мебирам бисёри одамода паҳ маъқула ира бинен тобистона вариант ина зиёда аз 36 ранг дора нархи грандиозни 36 ранг нарх 60 сомон 90 сомон буд аксияи идона кардиам биёен аз наздик дида харидорӣ кунен ё ин ки заказ кунен доставка низ равон мекунанд духтарако 11 дароза аз тарафи тилобозор сеюм магазини шаги духтаракои хушрӯ боз як грандиозни аксияи дигар дар ҷои анами апай гулли арганзора 90 сомон бу чанд сомон гуфта карден 50 сомон аргилош нархи нигиндоршам мегуфтен аз ман ё чанд ранг дорад ё қариб 36 ранг дора 36 ранг дошта духтаракои хушрӯ ина арганзоҳои нигиндор ҳам панҷсангай ҳам хели вариантои аяян дождик ёра чанди 70 сомон гуфти ёра 70 кадагем ира бинен духтаро зиёда азирам аз 20 ранг сернигин шози 100 сомони кадагем 150 сомон бу духтарако да ин публикатсиямон нарх сар шуд аз 50 сомон то 100 сомон аз маташа духтаракои хушрӯ да сар нишон мечим бинен ина бинен духтаро ҳам хушрӯчаян ки ин мақсад мада маъқул шуд гуфтам шумодан нишон чи паҳмакакан ва медонед чи духтаро ҳами арганзо бисёршон айсар меғалтанд ко ина ки айсар нағалтид ранге ки духтаро нигоҳ кунед чихе шарфои хушрӯтон ёфтам диёрои оригинал бори дубай качествои аввалин дараҷа барои бонувони хуш салиқа анамиёра то 200 сомона мефурӯшанд лекин ҷои апай гулидаи хеле нархҳо нест духтаракои хушрӯ нархи грандиозни 140 сомон ҳозир рангоша нишон метиҳам духтаро нигоҳ кунед дар сари апай гули иқа хушрӯвай аҷоибот фасон бо ҳар каса ба худаш апай гулира не свед мезаба ё апай гулира ҳами свед мефора шумо метавонед рангҳои дӯстдоштаи худтона бигирен зарди рӯшан аст лимониве ҳаст коричневе ҳаст сери ҳаст сафед надоранд апай гули ё сафед сафед сиён надоштиянд духтарако беҳади бад хушрӯ ҳам ҷорай ҳам баргакои нехели листик барги тока читаре ина мучам ҳаст нархи грандиозни 140 сомон духтаракои хушрӯ даиҷа хай хулоса тамоми намуди вибри румол ҳаст айни румола чоркунҷа низ доранд ё чанд сомониянд 70 сомон инош чи 80 боло 70-80 сомон скромни вариантҳо барои модарҷоно дар кор бошад аз ино низ доранд европейский стило ҳам доранд духтаракои хушрӯ не диёр шанел кимчи як дунё намуди дигар ино чандиянд
нархуш аниқ кунед. Духтаро хушру европейский стило гилдоро бегло аднатони нусха атласа ким чхелио хастай ин эмирият 60 сомонай бовар мекунед я чаба кашен дарав нишонтин ин гилдоро ра ира бинен духтаро ҳова анамра каша бор нишонтин подписчикода ки бинан ки шумо дар мағозатон чӣ намуд шарфҳои фасон бисёри бадор украшениё ҳам ҳаста чала гӯшбор як дунё чизако ира бинен хушру чай апай гили ира 60 сомон мекунед шумо ина 3D подписчикои азиз 60 сомон и 10-15 ранг дора апай гилира ҳама чӣ мезеба не ки то апай гилира не шуморам духтаракои хушру мезеба биёин аз наздик дида харидорӣ кунем пушаймон намешавед апай гили иё чандян 150 сомон бо арзон мекунанд духтаракои хушру хулоса вибр бисёре бозори корвон аз тарафи тило бозор 11 дарвоза магазинои шаги сеюм магазин биёин ҳатман духтарако ёкин заказ кунен даставкас тамоми намуди шарфи маечнию дигар ҳастай духтарако